Karus Common Service Center kabarun hagasinang penting umyong mayrang haka arpenyaw terik nailur arajar arpusaw. Kalayok ban play pat ba no sa ka kiosk banking lani ka common service point. Kabaki pat ba nong syong juga ni kadong kathan kinla ban tap lani ban say pisa ling ba ni ka center bat bakin don kam shu ban nich kiwi ki bang na kapenta ban say lani ban tap ka pisa jongki. Ya kini ke Common Service Point jong ke Rose CSC, lawan ban plipat ba da kong Bipasa Branch Manager jong ke MRB Mairang Branch, haka jing ilang ke balapulong hapo hall jong ke St. Thomas High Secondary School Mairang, haka ba lawan ban ya don lang ru ADC ke Eastern West Khasi Hills District, uba inong bri, kinoy lam ke snong, ke opisar na keterak terikam sorkar, ki bagantup yu labor inspector ke Mairang, harangkat ke jingwan sakhi ki kena school bagi kemi ki kepa. Kajing pli kani kan pensuk digi pat ba bikin la ban wan pendep iki kam hapo kani ke center. Musim kia jung i kam ka bang itip bala da ngile ai bagi kongros kan umdon kanu bajing fia. Di betak sini lapo ya kani senjam ka ba kraw du kata ta ban pli ya kani ka common service point. Kubo pitep himata iwei ibriyo mo lada pi belah sispas ni lane lada pi tray masterul lada pi dei kena school lada dei manu ru ngidan kambaj bandan ka bank account ha usnam ar hajar khasaw lada pidang kemau ba kami ketuka demonetization ha ka ba simit ki pisa jung pi ke lakala kot sadalun pi kemau syu dang red dai tu ko puat to maybe ibla samhe class 8 class 9 maybe bila kemau mulu mala ori kan ke pisah ke padang pat ngadang don hayi kot kot sanspa kot syajar kot sipo arpo ban omban punya jeu mak su lakala kot sedap keluar dari India bro hoi hab ban yelet saban ban yelet yang lain ban keliang no iya kaki pisah kat kiboran kenyat kensoy kisuk dan pening kinong kendong kibawan ba ada keberni mundan akau mundan ni hadu paki bang manager satrai ngo pengkusa atu gopuat lak lumar penpeli akau no yangi nomor mbuk sunu sulit ai tu pisai buan tung tre ndai ba kadang ya kam tasim la kasim kam bu mia su mo tikata kekejing don kam kaba ndai ban ap hadu ban apoi gapuat aku mula ong gini no principal mene kon kisi kena school bahwa dan lepa laka bank account menu no pedang jungi gi yang buat ni la dan pat dan ke bank account hap dan ka bank account tikinu hi ke ba ka sarkar ke penyat ada ko ong bale adhar sule be da ong sundur epek susun be nomor ba ke ba ka berhak sarkar ke dina ke bentar ke jumha na bentar ke jumdut kam jungi kumki no sungsna di kejingdan juga ni ke service common service point ke nyerap ya kibriyo ban kloy ki kam ki jamkat bandalet haban nite paki bang skim cover paro ki areas kibun ki bang stang ko pendan myong ani pinyo ki bang ko pendan myong tedan SBI dan PNB dan MCEB dan MRB dan mata saka HDFC dan ka North East Small Finance Bank keturu dan kita seporo itu henry pindah ya pan kam suruh henry sethan kendut ke wega bank rumdan ya sethan jom ke inding ke bank kam dan mo setai sethan manai umdan bank di bank kita nak pergi jaka gi ba kamlong central ki jaka gi ba kamdan ke yo ha jaka ba kamdan ka business ki bank si serap angta dan henry menta pat borok berincome sudah ke bank borok berincome sudah ban sai pisah borok berincome sudah ban sai pisah bun ki bahap menyapa pisah online lada pimnang ban pendan banle daladi wal lada pidang smartphone lada pimnang ban penkam undan jumut nai di kejingdan kini ki service common service point kan nyerap ya kibrio kam tam kinong kendong undan kam syu pada pelut ke baik sekali teng isne kinong kendong bukli yo ke baik belas siswa asni ar hajar lain hajar hapan mi patnadu nasionong banwan hadu apa tang ban poi tang baik kali apa hajar apa tikijingdan jong ka service common jong ani ki common service point kinyarap kita gi jong ki patba